Hello guys, BPO jobs for the first time. Kain ko adinga apan na pen adinga BPO job ka try ni ko hin. Kay ma experience kan say no me tampi kay sanga phat masa BPO job ana try kha lo la na pas tampi mjong le kay hin ko adinga apan na pen nya experience ka tu so koi tabang atha BPO job try no la na ho adinga ke na thei lo le na experience na ne be thei no hi khala tia kan say hin. Ke jo le jingka pung khana pana pung thum ke ka so interview chi de tiwin jingka pung som la khan ho ajo ka thowin ka tho ajo anjong kan man pun kang jilak ka chi pai jengin amun lang jo ka del jengin hi amun kalun lun chun athu pi le jengin ka chi namun jong chong e khat google map ma location jong linga kan koi ding a hin lai mun na chun security mini o men site khat langa left langa jong so lu na khat men right langa so khat na lu na khat men khat lang pa so lu na khat lang pa ja po do na se yong mai the in ki wang ja ke pun security no ko ma so ka chi ne hi le hindi pa wa e ho win hindi pa jong so a hoi lai hi a hindi pa jong them khat cho het ngai ji le jing in hi ni pa wa ka dong in aman hoi lai ni chi bu na ma ti ni hi le ken jong la ya dinga job interview wa kong he tia ka seitan hi le ka resume cho thu min ka resume cho ka pin hi le aman jong verification ti dam khat cho a bolin kamin ho cho aji in timing pung jana kong ham ti jong cho aji in sign in jong e bol sa in khat company sunga lu theina dinga cho kar khat jong e pin hi ka na number jong cho lekha achun aji ni hi je lekha ep zo jon ke jong khat building sunga ka lu tan hi reception a cho na me khat an to ke nin na me ato nu ko ma se ke jong na me hindi pa wa e dong ke nin kyong ti aka chi na ding ho ka sei pin job interview wa dinga kong hi ti ka sei pin lekha chu ka piket tan hi aman jong ti cha lai jo ji lu na neu khat cha nei kinin room sung khan a chen e sol lu nen kyong room sung a ka lun ni le mi tampi jong na to win hi mi tampi na to win ma ho jong cho job apply home pi ding job try ho cho hi ding mu hi dan hen lai jen chom khat chu ka to win e hi le koi man jong ma cha sei te bun che pa chu kyong kalung dogin akom langa chu manager ti dam smart thena ke one pasal khan an to win kyong ama ko ma chen ka chi in sir kyong tu nia job application na interview wa dinga ko ngin ipi ka bol da tam tu a ka to na yong minute som na tai ti aka ga si ni hi le aman jong chom khat na to win zo teng kan ko du hi tin a si kyong chom khat ka to win ki phat lam fresher ma in khwa dinga first time a hi le chen kema jong da them khat kan nervous to win khat ina kyum sunga ima cha ka ke gu lo wang chen chlai e chi pe na chen ke jong google la ga lu nin vpo job chei piam ti ho che them khat cha e khat google la chu ga sa chen bai hat the chu ga bai hat nen ti chen chom khat ka tu win hi le min ho cha hin ko win min ho ko win asunga chen ga lu ji win chom khat zu le hong pot da ji win ke min a hin ko phat wa chen ke jong asunga chu ga lu hi le e khat sarpa jong chen kamin ei dong in hi le kamin chu ka seitan hi le computer a chen a cheng in hi le assessment link na HR no chen na hin thot lo lai ham tin asin HR hi le koin refer e bola company ana tong dinga job application dinga ki chi jam ti nu cho HR cho a hi in chapajin ken jong HR no cho ka kulin hi le o assessment link ka hin thot lo lai chu minute to minute li honga in assessment link ka hin thot de tin a hin si ni hi chen sarpa jong chen assessment link na hin thot ting la ne HR no chen assessment link cho abona na fill up de tin asin hi kyong polanga so ka pot do kinil ka nga ke ta ni HR no in assessment link in thot cho email ID na nga cho hin thot na tin email ID cho HR no ka send hi le aman jong chom khat jo wa chen whatsapp ma cho in text in assessment link cho ka hin thot tai email a cho check in lang na fill up pan thi tai tin a hin sin kyong email cho ka check in hi le assessment cho hin thot nin assessment cho ka pan tan hi apan na assessment cho hi le bai yong abai thin abai wa nga cho lung thim jong ane ekin timing jong thupi na hi apat na kha chu le reasoning hi lo le problem solving skills a bit ding ovin ka geng chai na la ya a question hoi them khat screenshot kan bol kan la in value chan ti hi ai la he athil lo se ki ji ki bang wang thil neu kha khat digit chu an ki khel ji ngang che chalai bol la chen this is the same hello le not the same ti ho chu ngang chala cha ki me khel pai ki jing ji thei thu a hin he cha careful the jong nga hin la ki ma ka first time hi le question them khat ka bo se ka fill up jo wa chu lam kai ho khat hong lu nin
tia cha chom khat ho lem na hong nei ni hi le ke yong timing lam za kan he pun timing je iti ka ana chi ham jong sa pun minute thum ham bo cha na ki wan question la se gi ham bo ka fill up na lai ti chu gang chala ke nota a chun ha bana ka pangin ka fill up loi je ngi na hi le question wang cha timing ke chai gi a chun 70 ge ham bo cho ka fill up man hi link assessment in thot now cho click tan hi le te tabang he hong doin them kha chu nang ho be dinga chu practical time ma ti a kan bola ka hin screenshot na ka hin bol hin ichi a hin chi green ho ha question izat ka fill up to tam question za ka fill up zo tam nga ham gu mam fill up le hin green khat ne ki chai pan ji hin bai thu wang he pon chi dan cho question izat ba ki ham zat ki wan ham ti cho chelanga ha o min ning la he as a typical party I will describe myself as a fly on the wall the life of the party ichi pen vet sa ham tela nang ma problem solving skill jong sa vet hin ha che pen ji dam ti wan chong ka ha sir pon kitchen ne pen ka ji tam ti chole as a typical party I will describe myself as a fly on the wall ti che he fly on the wall je tham khan ga gel le itiwa explain chet ji the chu ke pon he wang chu di join te ka ti chan party a live pa che he la chun pe tam kil sa lang thim hi lo le niaw sa nom lo lam thimas ka kelin di lo wan ke pon lang pa ke sin ka tik tan hi cha adang question hong che be pe uten then of question som la a za khat na hin minute he veleu chen question som la za khat bo concern la hin jo timing problem ka sei pa cha minute veleu chen minute thum 19 hin la veleu chen bkr zgf bkr zgf ani ne ha ke bangin ka la hin f he la hi i ho ne ki ji yong la gang chala nakino wa nga na lu ki chip ten lo le chi da sim ti hong na ji kha the ti da cho sim hi la da sim na ji ding ban na sim he na click le green color hong men tem ban tem continue na bol the hi eti jo question ho cha hi in iti ha gun lo wa nga je tricky hin phat long ha apa mai ni phat problem solving chi jo wa cha hi la je ta bang he question ta bang thum hong kin e guess what ki ho na hin hai ta na hin be sa la lang matam hello and thank you for using our live chat is there something in particular we can help with you e ta bang he mi thum hong nga ye hin mi thum problem hi chat na men a first na pe na ke kalun ni hi le chinu hem problem hin nei tan ichi mi him ta lo bu chawang so hi wang so problem solving skill cho abet o hi cha chinu hen yelu I have a question I further dinner with sell but two of the plates are broken ten la option thum hong ki pg de cha pen so hoi cha pen he ki thot le chinu he hoi dem setting le hoi ki se che lo wa timing 15 minute ham ki pe him 15 minute ka jo mi thum cho problem cho a problem cho solve nga ya hin aja cho ama ho problem cho gas ho cho lohan sa lo ke ong tham khat a second na ka thoi khel na gas ho cho lung hang in bida na sei lo ham hi lo le bola na bol wa lo ham che cho bida na inform wa lo hi lo le website ya che cho mention na bol mo ham tipo complain a bol the in cho problem solving skill thep nga in question ho ama hon an bol jo ho answer relevant answer to ke tu hi lo le aboi na cho min achom na thei chana su lam pi ngai te tabang idea solving skill dong che ni angai kin ni hi cho tabang screenshot them kha kan bol hen mi thuma cho 15 minute ka cho chai pi cho ngai ni hi cho a english skill dong a kinin grammar ho ho lang ho the test consists of several parts of element of office support the characteristic of the term and next start with the good skill ka wengi adang adang cho le laya ka sei nom ben cho hi le we are swimming over the plane hi lo le we are swimming dance hi le over the plane hi le anu ya fill in the blank tabang time ho yang cho umin kha chu hi kila sentence song ki ji the test consists of several parts of has a limited time for each question or timing of the ti the ham khana sentence song ki ji ding sentence ki ji ho la chu hoi che pen several parts ham khat hi lo le consists the test consist spelling di hi lo le the test ki ji na chu the tested ed yong zau thia question in bol de la ya chu adi lo pen so lai pen ham de no ya option thum le li ke pen ten cha adi lo pen na selecting next na bolding ye ta bang tai ma question yong cho kin in hi jang la cho he le ke ka chi na in touch te so hin in touch te ai kat da chen lim ka hong ke la hin ka hoi lo anga iti cho hin
interview ke ma bol na experience a cho idi cho achai na cho ho chat bang assessment cho ke chai chen interview a bol ke ovin ti dan jo essay typing a hi ni cha cho essay typing a chu e khat ama hon question cho automatic ai win kalu lu do chin kamin easy sa win kamin jong joi chon computer maya ka to na ding pau cho essay pi win ka to win hi le cho kampon wa ka ready phat wa cho okay start cho me win ativin start cho kami win hele question cho na question saum tan kia apat na pen cho hele what is your best teacher to a cho kha cho ji sa win best teacher to cho topic ni talawa my best she is my best teacher ti a question cho hong ki ji jing cho ama hon a continue sa wa hin cho question cho continue jing de nga cho o min answer cho na lu ki chip na vet na yong cho hin tin ama hon thil na ji mo cho continue wa a c ji pai ding a khat pa cho hi ki le betai ipiham na weakness le si chunga na weakness cho ipiham ti cho hin cho yong cho a c a cho na ho cho idea pata ta na nei mai thu hin jong le ke man itida na a c cho ka hin ji am ti idea skill cho thêm khát share hin bol ngin a hoi lo yong la na hon jong comment na hin bol theu hin ki idea pang kan share hin ki sei pi tu tin i them mo naw jong ke man e si chu ti ka ji ham a hi ta le a phat na pen na weakness chu pem ke chu ni weakness chu sinus za ni he tin ka ji che pe na chu adang tampi yong ga ji te in yong le chu kalung thema hong ki langin apat na pe na cha first line a chu za ni ipiham ti chu ka ji in za ni mihim alat na ding al hazo lo le long tim hi lo le ata sa ko na hi chi hormone so hong do ji na chu la sam ne hi ti yong chu ki si a chu cheng yong chu thu pi tho mai the yong le grammar comma semicolon ti ho ha tam pi a chu abet sentence ho chu abet no hin di chu ka sun apat na a chu a second na a chu hi le i za ni mihim blame thei hi lo le mihim khat za si ja cho ma cho sei si thei pu yi ji cho mihim maturity lo le puberty phat kom som le gi na pa na kum som ni le ni kum som le 16 na pa na 22 ge ka ha puberty a mihim kho a nom ji ni ji chun koi ma blame thei pun mihim natural khat cho hi ti jong cho ka ga sei kinin cha cho mention ka bolen a than na cho na ka bol ke chole ke ma hin kho a za cha ja pp ka chan zo lo hi lo la za cha ja ke hin kho again thei ti ho cho ka ji in chating la khat afford stanza tin ham paragraph ma chu mem hin kho a khat za cha ho hi iti solve bol thei dam government hello le educational institution hi lo le program ho bola mem za cha ne su mang thei na lampi ho cho ka sei in khat na ki na cho hi le mi min ema personality a ko na jong i chi su mang theina cho hi le loi le pai la a hala ding social activities la a ha zaw ding physical activities ha bolding ti ho chu ka sei in mi to ha ke hoding ti ho cha chai na ke ma conclusion na cho ka hin ka sei in hi le ke ma conclusion na cha mi khat chu hin kho cho za na chu jing jong le ema yong ki ham bol ngai ding mi himin itan nam khan government hello le educational institution in cha su mang thein dinga chu lampi tampi gong jong le ema akuna jong effort pe ngai ti jong chu ka si in te tabang idea cha mang cha in ke man jong i khat best teacher to a chu ka ji kinin best teacher chu piam hela best teacher chu piam koi ho best teacher a ke leng do ham ting la summary a chu ka ke sei la best teacher koi chu ka best teacher ham bola ka best teacher ham ama chu lekhala ngaung thip na sangta nei poi lo le mel jong thim ta ai poi bola best teacher ka chu sam ama cho iti e bol ham ka best teacher no chu sanala songman tam they are more precious than gold and silver ti hong chu ka mention in hila achaina chu result hunga ben hile pass na dinga chu 60 marks angai ke tin hila ke chen marks 40 bo kana mo zo tan ka fail tan jong la kholo ban ke teng khat zo ting hong kin tin ATM oven la khat zo ting la ga chi ket mai dai in chan chu hin tin ke ma in khwa BPO experience ka ga amu chu adang jong experience ka tu no interview tu chana thum vei ka che tan abona ka feelin e ang hon in share din na dei le dang ho jong comment anan se dimen ka hin tiam ben chan video ke chain an dam seute